sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Janice ti Agoo La Union. Ngem sakbay na nga intay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Janice, kayat mi manen ti agyaman kada kayo gapo iti kanayon nga ingkay panagdangdangag ditoy nanumo a channel tayo. Sapay kumata di kay tumao maadumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama nga income i-upload. Pagyamanan mi dagiti likes kan comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Janice. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoin nakibinglay tinagbalin apadas ko may papan ken ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Anya, agabrod ka kunam Randy. Wan, Janice. Ang apay nga itamlaan nga ibaga. Sorry, Janice. Amok nga na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to lang ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawen. Urayam ti panagsublik. Dayson tumot ti panagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay matlakit din to'y nobyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat siksikan to laang ti babae iti biyag ko. Dayta ko matikanayon mo, alaglagipan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend. Apay, di mo ka di intulod iji airport, ti nobyo? Saan, friend? Adadala ang ngamin nga ang sakit ti barukong ko. No itulod ko pa'y lang ang iji airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat nga ti panagabroad na. Ay, wan nga rod, friend. Rumor taman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Ay, ka mo, friend. Kung pormiditan basta rumor ta. Barang mailiw-liwag kumantila dingit amarikrik na. O sige. Sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak man ang tisangsangwam. Baybay andak ko malang nanang. Kaya't ko lang ang mat nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na day arandigan ka, anak ko. Saan na nanang? Kat no in-unfriend na paikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? In-block nak pa yan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaang di kayat asawin day ta, anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No kastaman bilang nanang. Apay nga nga taadi na indiretso kanya. Iti kasta.
Amok matno niya ti Aramida. Ay na, bay amon dayjay alalaki anak ko. Napintas ka mat. Ado ti gusto kan ka. Iso alipatan mo dayjay arande. Ngam nila ang randi tay ayat. Nana. Wan ngam linipat na kamutan anak ko. Awan mati ang mo ka nagbasula kini Randy. Yung mga pekas jay tinaramid na kanya. Apa ni Nana. Ay na, lipatan mo dayjay arande. Kunak man ang Janes. Ibawing mula agan iti sabali ti riknam kan kuana. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tamang ano nakasara kan ijay abroad. Iti nang isukatan na kan ka. Mala huston. Huston, day tapan naging inom mo iti arak anak ko. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka. Gapo iti kastang aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Uwan natin ko. Umay ko kumaman pa siya rin di kapsat ko. Ay katun mala, umunag ka Manong. Agyaman na. Mabiit na ang taayabak ni Nancy iti silad na Manong William. Sige man ating ko. Kat agyaman na ka. Kaya't mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanan manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki kan kuana. Ne, apay nga ka no? Jakman am mo manong. Nalamit ang nakasara kan iti sabali a babae iti abroad. Oh, sinayang nangarod ati gayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ating ko. Ididamo pa ilang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ang makasiningad. Anya? Wen, nabayagan na kurso na ti gayam mo. Iso na laan, tadyak kayat nga ipadlaw. Taamukmat nga rod nga addan nobyo na. Manong William? Ang itatako na mga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram kan kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William kan ka kunam, friend? Uwan, friend. Ala, pasensya mo ni Manong ko Agayat sa talaga kan ka, friend. Okay lang ang friend. Iso na lang ang kanirandi pa ang tilinaon to'y puso. Janice? Sorry, friend. Awan matpanggap ko amang pasakit kini Manong mo. Talaga lang amin amarigatan ak amang lipat kini Randy. Ay, maawatan ka, friend. Ang kasananday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Nancy. Sana gapot kabsat ko ni Manong William. Ang siya kun mismo ti mangibagpaga, Janice. Nasingpet ka nagagat ni Manong ko. Dayjay lang, talaklakay nga adayo iti sangapulo atawan kan ka. Nadlaw kumati na singput kan kinagagat ti kalsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na lang ang taurean niya ti aramidak. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayatak, Nancy. Oh, umininom ka man na ni ti arak, Janice. Si kamat gaya, Manong William. Amom ka di ang makapadakas iti salon at dayta. Amok ka. Ngam dayto lang ang ngaming ti amok awagas. Tapno makalipatak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason. No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amok ka nagbasulak. Ay ayak unay ti bagik, Manong. Janice, at daak dito'y amang liwliwakan ka. Ay ayatan ka. Kadyak tumauma amang ibaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibaga kalata tiriknakan ka. Bareng maasyan kanto kanya.
Kat aklunan naktumadlaan. Anya. I love you, Janice. Adtoy, inlutuan ka iti paborito masidaan, anak ko. Pangaasim tamangan kan. Awan ganas ko ang mga nanang. Ay na, di mo kumamot baybay ang tipagim, anak ko. Siyak ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakulan ti kimutungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak, nanang. Di mo kumamot papasan ti bagim, anak ko. Anya laangan ti mapasamak kan ka, no kastam laangan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak. Kayat mo ka na iti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri agsakitak, nanang. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki ti mangdadaol iti biyag mo. Nanang. Di kasayaatan nga aramidam ita. Kitang kararag ka, anak ko. Awan ti sabali a pagkamangam no saan ani Apo Diyos. Iso ti mangted iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan, anak ko. Gusto ni nanang. Masapul nga agbalinak ang natibkar. Diyak itulok aniran dila ang tipakadadaulan ti salon at kan arapaap ko iti biyag. Masapul nga ag-move on ako. Nasakit man. Nga masapul nga ikarigatak nga aklonan tigasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Kat amok adi nakbaybayan. Tulungan nak ko, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no adapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. Adday ta ka manen. Di mat konakkan ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William ko na kuma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan ko ngam ne, jak pa'y mat nakarubbat. Sumaruno akto laangan. Urayan kan, tapno adda kadwak arumwar. O sige, sikati makaam mo. Mabit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umininom iti arak, Janice. Wan friend, naaklon kunti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga rumbang lang nga ag-move on kan. Wan friend, Napintas ka, friend. Ado ti gusto kan ka. Iso ahusto laeng mata nakapanunot kan. imbag man tanapanunot mo matinagawid, Nancy. When pakailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw da ka matanan ako. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang iyo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklaan ngamin iti trabaho ki jay syudad. Ne, sino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslapag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wan, bag tinobya na. Ha? Addan nobya ni Manong William nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit-kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak nanang. Ay kat maam-amom to inton madamdama anak ko. Sa dino nga iti ayan damanong nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun dagijay. Da kayo adwa, nagilimad kayo kanya. Ah, mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni Manong mo, Nancy.
Sorry no inlimod mi kan kati relasyon mi. Saor kayo Imuno na pa ikit din ni nanang anak mo iti relasyon niyo. Katda tayo ti agkakadway dyan syudad. Ala, sana bale. Tanaragsakak iti dayta anamwak. Maragsakan para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas matang tagbali na manukang me. Agyaman na tatang. Ay, tatang ko namlata ka din balasang ko. Ang bagay kayo unay kini William nga anak may Janice balasang ko. Nataer ni William, napintas ka matay na. Mayat akong binasyon, agkasar kayo kuman. Madanon to day tatang. Ay na, diyo ka din ibaybayag. Agkalay sa kayo kidain. Tapno maadaan kami matan iti apukaw. Dito yakon nga trabaho. Iso nga agnaedak matan iti apartment yo, Nancy. Ay, katwa namanong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag nga rod ta dituyak anay destino. Saan akon amaya dayo kin ni Janice? Talaga nga inspirado ka, Manong. Siyempre, Ita lang amin anak karik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice. Ket kayat ko nga ikasar tigayem mo, ading ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siyak nga rod, imayak. Tao mayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko nga. Pakawanan na no saan akon ang nagparparik na manipod nga gabroda. No anyaman ti makagapwa. Jakon kayat nga amon pay, Randy. Janice, Di ka madanakan. Tanapo na ti sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga idida mo. Nasakitanak iti husto. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on Randy. agyaman ak Janice. Kat sapay ko ma. Taibilang naklatagayim mo. Itilikodan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti dayta Randy. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babae akanayon ang naka-display dita teres ti apartment tayo, Manong? Jakman amo ading ko. Kabsat sa ti may sa border. Kanayon mat ang makitak dita tunggal rumabi. Ay na, kunam matlano asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na, akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalakid din aya. Tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka, Manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagado tita ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho, nakayawan kan samat iti kinasiksi na. Sang kakitam samat nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdep pa dita. Nilaeng Janice ti ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradong lang, Manong. Tanulok kong tigayim ko, data ti agapa. Anya? Nagdakkel mo tinagbaliwan tilangan ni Randy anya, Janice. Pimudaw kan limok mag. Kaslabak nang matan nga kawas. Saan akasla idi akasla adik? Si Kamot Nancy. Talaga aday tapay laeng mat tinadlaw mo. Kitpud numat, saan ka di? Siguro, baknang tinasawa na niya. Siguro Sa anak mat ngaminan nga interesado amang amo iti dayta.
Nancy? Janice? Adda kayo kadi? Umayat man. Yahoo! May samat day ta, Maxine. Agkarasublimat day ta, babae dito ayan tayo. Wan nga rod Sapay kas lang papansin. Janice? Ay na, bay amlatan Nancy. Kaya't nakanumot ti makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo kadi? William? Adda ka kadi dita? Umayat man? Sumrag kalagtan, Maxine. Saan anak kalaktiri daw? Adda kami dito unag kini Nancy. Hello, mga friends! Aywan gayam, adayin sangpet ko a pizza. Imbag lang nga pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa ang Maxine. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ta ayan ti nobyom? Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, ingkakatriinganan, tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpat mo, Maxine. Aywan Saan lang anaimas day Nancy? Naraman pay. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pay tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pay. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat, William. Pumanaw kan dito dagusmi. Ang mga numakaraing ni Janice ket mangag na dagiti ibagbagam. Agawid ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat. Maxine at dan nobyak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatek. Iso apang nga asim ta pumanaw ka. Ang William... Pang nga asim ta di ka mangriribok. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. Gapula ang itigang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan. Kat di kan agpakita pa'y dito eh. Kas tati naramid da dya ang Maxine, manong. Awan ading ko. Nagpuskol matan kiro pa da dya, babae. Mas daawak na rod. Kasla pinalpaliyo nak. Apay nga amuna amin ang maipapan kanyak. Kat no'y taklaang mat ang makita day jaya babae. Ay. Saan nga aramid da dya ang Maxine? Ano siya ti makaungat? Amangan numakangag kanya, iti saan amalamlamot ti aso? Mala, bayamon ating ko. Mabain mat siguro nga umaypay dito'y day jay. Rumbang na laang. Tano agsubli pa'y, ang mga nudyak makapagtapal kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxine. Apay nga da ka manin dito eh. Ay, kwa, friend. Di nak kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Pastragan nak kumamat. Kaya't ka ang makasarita. Lagi nita. Ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Ha? Naamiris ko ngamin, abidot ti inaramid ko. Iso, pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din, Janice. Please. Nasaya at mata na panunot mo dito, Maxine. One friend. Mababainak nga rodan. Sorry talaga, Janice. Sorry, no tila ang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Anya ngay, katao ka laang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak day jay, Maxine. Ay na, agyaman ako unay, Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat. Gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung kua pumanaw, gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket pasensya kan ha? Awan mat kat intensyon ko ang mangagaw ken William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket ulitak man ti agyaman ken ka, friend.
Congratulations, Manong! Janice! Agyaman kami, friend. Anong friend? Ipag ko na ma. Ay, wala yan. Agyaman na, ipag. Basta Agyaman kami ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Kamaujanan na, natong palmadlaang tinabayagan ngay nararapa may. Ti mga asawa, ti inauna nga anak may. Ni Tatang Met. Pudno ti kinunan ni tatang yu anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko, maywan. Agyaman nak iti ayat kan pamatag nga impaay mo kanyak, William. Awan anyaman na Janice. Syakit di ti agyaman Ngamin, kinayat nak, nga uray adayo alaklakayak iti sangapulo atawen. Awan matparikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayan. Ti amok nga rod idi. Ket awanin namnamakan ka. Imbaglaanan tadyak na upay. Ket intuloy ko lata tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya? Di mo matlaan kabailan ti mangkita iti sa bali. Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William. Tiamok idi kat saan akon ang makamove on gapo iti inaramid ni Randy kanyak. Angam gapo iti tulong ni William, nalipatak tiim mo na nga ayat ko. Adupay dagiti panubok ken sulisog a nagdalanan ti relasyon mi ken ni William. Angam kaasi ti Dios nalasatan mi met dagita agingga a nagkalaysa kami. Ita Miss F at dandwa nga anak mi ken ni William. Ket makunak anaragsak ti binukal mi a pamilya. Awan matandamag ko kani Randy manipon nagsubli ija abroad. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Talaga kasta ti biyag. Adagundaway ti pan nakapasakit. Ngam di tay kumamaawanan iti namnama, ta sigurado nga addan tumat gundaway ti panagragsak. Alakastan pagayam Janice kat pagyamanak unay, ting ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Denver.
May saak a government employee. Adaan asawa kan duwa nga anak. Nukas diyang awan sarag ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiik-extraak nga agmaneho iti taxi. Diyak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko gaputa amok ako mon daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko lattamat nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanan iti pamilya. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agabrod ka ko nam, bakit? Unla kay. Ang kasanong dagitan nakta. Imbag ko mamot no dadakkel dan. Asinon tungay ti mga sikaso kadakwadan no kunang agabrod ka. Nang runa inton agiskwela dan. Kat, adda ka mat lakay. Wen ang amumet nga sa trabaho. Di mga latan to iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan amatang-tangdanan. Saan abalin Tinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pay lang ti panagabrod mo. Agabrod kan to inton dadakkel dan. Iti kasta, saan ta na problemaan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mati agur-uray at trabaho kanyak iti Hong Kong lakay. Kan may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo kit di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada akong dita bakit? Agam no ita, panagkunak, kat umdas mat ngagpay kada tayo ti matmat gidak. Di kan agkad-kad Denver. Nalpasan dagiti papeles ko. Isu adin akon malapdan iti panagabrod ko. Talagag ayam nga intuloy latta ni Grace tinagabrod, anak ko. Ay, wala na. Disidido mat nga gabrod. Iso binaybay ako na. Gusto mo't kit di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel mo't dagiti anak yo. Iti saan ngagbayag, agiskwela dan tumatan. Wan mat kadi ananang. Ang di kahit kukuma, kat inton medyo dumakkel pa dagiti ubing. Parikot kukat nga roditan, no kasanok apaggidan ti agtrabaho ka nagaw-awir. Ay na, di mon pagparikutan dayta anak ko. Adda akmet. Siya kun ti mga awir kadakwada kabayatan ti kaadam iti trabaho. Ang nanang, Di ka kadiagdanag tanapig sa akpay met. Kabailak pay nga awiren dagiti duang apu ko, kanak ko. sigurado kayo. Wen kunak lang aruden. Mala, ano sa nyo pailahing nga rod ida abantayan nanang? Sana bale, tagawid akmat adagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan di tabakit? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaan dito lakay. Nakasingsingpot nga ro dagiti amo. Saan akas ka dagiti daddo mga istriktuda. Ay kat nasayat nga rod ano kasta? Nagasat ka ta nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay, nanamay pa'y ti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata, ang mga no sa anak pa'y nga agawid. Anya? Ne, andyan ti kat mo asawan bakit? Nagustuhan dakdagiti amo. Iso akayat da nga irenyo ti kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka no ti sweldo. Iso nga imanugot akon sayang mat no paluspusak ti offer da lakay. Kunaklakit din no agawid kan. Sa pa'y agiskwelon iti dikir ni Limuel inton umayatawan. Sana bali tagdapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadagiti anak na. Kunak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Ang di mo mat ngamin kayat. Ay na, gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang ang akwarta ni nanang ti ipasweldo ta kumaiti ala makatulong. Kat sa balilat tamot ati itad mo kin ni nanang lakay. No ngamin mga lata iti mga awir kadagiti uping, mas maasikaso na dagiti anak ta. Makalinis kan makaluto pa'y di tabalay. Ala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit?
Nabayag gaya mo ni Grace, ijay abroad, anak ko. Wala nang. 5 laang titawon idi ni Lemuel. 2 titawon ni Danica, idi pimbanaw ta asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Diyak man na mo nanang. No namin ano nga ibagbagakan ko na dayta. Yung kasla di namot pagan ano. Maumak pa giti namang ibagbaga iti panagawid na. Apay, sanda kayo nga taakailiw. Dayta agad nga ron nanang. Kat no sagpaminsan pa giti nga umawawag. Sana kasla idi masansan ti iawag na. Kasta aya. Amangan mo't ano makumikom iti trabaho, anak ko. Nalabit akas tananang. Ang umuray kasano kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalatta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kilata pa nagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagem no anya tipud no makagapo. Iti kasta, saan kang agpampanunot iti no anya laditan? Wala nang. Talaga kasta teramida. Ada ako nanang. Nagawid ka mo't anak ko. Kunakit di ano napan kamot ijay ayanda abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun nanang. Ne. Apay ko mga amapanak ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti ubing. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya. Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Kahit siya asawan. Si mangpat ni Grace na lang. Kasta mati ko na ni Angie itay. Simangpot ka no idinaminsan nga aldaw. Ne. Apay nga ta di na inpakpakam mo ti panagawid na nubilang. Kan apay asan dito'y balay ti nagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na da abalayan. Iso nga ijayan ang nagdiretso ang nagawid. Kasta nga tangag paiso. Tinasayaat. Sumurot ka mo't ijayan anak ko. Iti kasta makasaritam ni Grace. Rabi matananang. Sagat na anak matan ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyahe ak tupay sakbay ti papan ko ija and the Grace. Sabagay, nasaysaya at matlaang no ipabigat mo nga agpaiso. Tani, rabiin. Nagawid kagayam. Agam apay adinak man laang inawagan uno intyat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Kan apay adi ka nagawid dito'y balay. Apay adi takamot ayan dananang ang nagdiritso. Pasensya kan. Yung awan oras ko amang sungbat ka dagita sa ludsud mo, Denver. Anya. Pinasukon ko dagiti uping. Gaputa kayat ko ita makita. Sakbay ti pa nagsublik inton bigan. Anya. Agsublikan adita pa'y nagkitkita. Juan, duala ang ngamin alawas ti intag ti bus ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswak iti Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anas ken nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, taado pa'y ti aramidat. Di ka agdanag, ta inika kung dagiti ubing iti kwartada. Sa paan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabidlang, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Apay akas jay matanda sawak. Kalati panagawid na. Ita, agsublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Maawatak tirik ng pare. Pasensya kan. Musika matintip pang ibagbag akit isakit tinagam ko, pare. Diyan kami kaya't nga ibagay. Iti pamilya, ti may papan ka na kami. Ni Grace. Awan parikot iti dayta pare. O kilaang, tamawatak mo tirik nam. Awan mo ka pa di ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace ti kastoy kanya. Awan, pare. Sigurado ka din, iti dayta ana idanong king ka pare. Amangan mo no, chismis laang, nga dalalaki ta asawam. Diyan ka mo, pare. Inapod na. Diyan ako na mo ti Patsya. Mariribo ka na una yan, pare. Ay kat pala iwom, anay pagtasawam pare. Pinkam, no talaga nga dalalaki na. Agbirok kay ti bidin siya pare. Saanan, pare. Bayamon.
Umdrasan kanya, ti saan na pa nagpakitay dinagawin. Ganti panagawin na iya balay, dagiti dadakkel na. Imbes nga iya balay mi. Pare, dakkel nga insulto kanyak na iya, pare. Agam, sarabale. Dan napatag, ada kanyak, nakita anak mi. Basta tikid daw kita kan ka, pare. Di mo lang tao man is-istoryan. Iti sa balit, may papan ka na kami da asawa. Lumabalbalin. Diyan kaya ito mamuan de pamilya. Kastamatan de pamilya na tikas dyan inarabin na. Nasaysaya mo lang, ano, mamuan da, itikas ta. Mabailak ka na dinadakil ko. Diyan kaya ito mamuan da, di mapaspasamak na kami. Kan may isa. Diyan kaya ito amanadahal sa asawa. Nang runa iti side ko. Isa pa nga kasi ma, pare. Di mo lang kuman isi-istoryahin iti sa bali. Tama ka dumakadanon pa eh. Katakwada. Wen, Mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak man mat ni manong mo. Sige, Mami. Sige nga rod anak, bye. Bye, Mami. Danica. Ada kayo matgaya man. Kasangsangput yo ka di? Wen, kasangsangput ko lang anak ko. Ape ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni Mami. Kalkalpas milangan nag-video call. No kasta, inawagan na ka ni mamim. Uwan, Daddy. Apag gusto mat ang nagpakaday, di simbangpit kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Uwan, Daddy. Ay kat, nasayat nga ron. Ano, awagan da kayo. Uwan, Daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasan nyo ang naabutan ti panagsarita mi kan ni Mami. Sa nabalin anak ko, tinapatag nakasaritam ni mamim. Awagak tulat tamat no at dati napatag apagsaritaan mi. Ha? Nimot Dris tumawag. Nay, itaman pa yung awagan nak. Sungbatak man lang. Hello? Hello, Lakay. Kumusta ka matan? Nabayagan day din na udi ang nagsaritaan ta. Dinak man la pulos mat-inchachat. Kuno inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton umay abulan. Mabalin ka di asukunan nak iti Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di Lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kun oras ti isa sangpet ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayan ka dagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawid mo. Tas sukunan ka. Bakit? Dahiti ti parakan ka, Danica. Kita ang man no umanay matlaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito'y a jacket, Mami. Madlaw ang inginaan. Ay, katsiyempre O, ipadas mo, no husto matlaang ti fitting na kan ka. Oh, eksakto kanyak, Mami. Kita mo, nagmayat ti fitting na. Nan, kita akman. Oh, kita Mami. Husto mat ngagpaisukan ka. Nagustom ka di? Launay, Mami. O, dahito matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo, no umanay kan ka. Wow, nagpintas mo tayo na sapatos, mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size nga imbagaking ka. Ipadas mo nga, Rod. Itikas na, makitak no talaga ahusto ti size nga inala. O, dahito mo tiparakan ka lakay. T-shirt kan sapatos. Dahito pa jacket. Ne, nagadol nga bakit? Siyempre, awan tinaitod ko kan kaidi na udi anagawid na. Iso talaga nga inadok ti inalak ita para kan ka lakay.
Agyaman bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan kadagitiin nalak. O manay amin na kita, bakit? Basta siya tinagpili. Ipadas mo nga rod, tapno makitak. Mabit lang nga ron. Kita man, no bagay kumutlang ti sapatos ko, mami. Man, kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at timaer ka. Uray ni daddy, oh. Kita, bagay na launay ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Aywan. Bagay kumutlaan ka tingagpaiso. Wow! Ad manan agim wapo ni daddy. Ay sus, aduman ang timain lab apa sa heroes mo, daddy. Anya? Ano kasta? Nagsublima na ni Grace iti Hong Kong. Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinagbian nagayam kanumanan iti lalaki na. Sigurado ka kadi, iti na ita pare. Ang mga ma, no chismis lang dahil tama damag mo. Panagkunak, saan pare? Sigon iti nangidaron kanyak. Adda ka no saan da nagkinaawatan. Iti naudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kung naman nga ado ti pasalubong na king ka. Kastamot yung kadagitan anak mo pare. Kan kung naman nga dapat intad na para ka nagiti datakal kan kakapsat mo. Kasta nga rod pare. Kahit nangarot asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pag ko naman pare. Una, tanukla ti panagawid na. Awan ko managatang na pasalubong para ka na kayo pare. Adak ditang pare. Nga manipo nagsubliman na ni Jabro. Saan manan ngay mawawak? Iso ang mamatiak iti naidanon kanyak. Ang nagsinubyan tayo ti lalaki na. Mamati ka, nga awan mo ebidensya. Saan na masapul pa iti ebidensya, pare. Mariknak pati pa nagbaliw ni Grace. Nga mo rin kasta, inawat ko ta asawak. Nga butadyak kaya't amatadahil ti pinukal ko pamilya. Kaya ko maurnos ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kung hinararamid na. Nga mawan mo tilata. Sinubyan na latagayam ti lalaki na. Tinasayaat pare. Pankampay. No talaga apod no ti atap mo. Kano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Narigat no puro ka suspitya. Amom ti kinapod no. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan nalabasan ti kasi diyang hinaramin na kanya. Inabuso na ti kinaanos ko. Diyakon kabailan nga ibturan pay. Ti kasi diyay apanang insulto na kanya. Nasayaat mat, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan. Medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasumbatan ti awag mo. At akadibagam? Wen, napatagtibagak ka. Anya day ta Denver? Panagkunak, kat nasaysaya at nagsinatan. Anya? Amo ka naragsak ka ni titen na tilalakim ni ta Hong Kong. Payabak na kiti dadakkel mo. Kastamat din na kiti dadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kang tumatlaan. Iti kasta, manggagammat na kiti bagak. Anya ka din kita ngay pagbagam Denver? Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin sa anak abulsak. Sa anak abato. Sa anak arobot. Tao akmet ang makarik na iti sakit. Kan makarik na iti panog. Denver. Nakapagdesisyon ako. Kat awanin makalapad pa'y kanyak. Magpinasensya tala ko man. Saan Denver? Di ka kumamot ang sao iti kasta. Inkarigatak met alinipat ti amin. Ngam inulit mo manen. Isa pasensyakan. Ngam naskan laeng amaamuan met tandag iti dadakkel mo. Kas tamat tandag iti dadakkel ko ti kalukwam ngar aramidam. Denver pang aasim. Daggan na kumapay. Agpalawagan. Awanan tirumbang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensya ka na talaga. Gamdyakon kapailan pa'y nga ilimad ti amin. Naskan laeng amaamuan met tandag iti anak tati kinapod no. Ay, siya akong ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramid ti anak mi kan ka, Denver Barok. Awan tirumbang ay kidawan niyo iti pasensya na. Talaga siguro kas ta ti biyak. Talaga siguro kas ta iti kunadagasat. Denver. Manyangay nga ron.
Kat nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaitad iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko mat idin. Akaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmanen. Dakkel apa nang insulto kanyak ti kasya ngay naramid na lang. Nagsakit. Ay, Pasensya kayon. No imbagak da iti kada kayo. Diyak ngaminan kabaylan pa nga ilimad ti amin. Nanang, panakriknak. Kat nabanluga ko namang ilimlimad iti may papangala kami italakyo. nakamikit di ti rumbang agkid daw iti pasensya ken ka, Barok. Kastamot ten kada abalayan. Nakababain ti kasjay nga inaramid ni Grace. Nanang, Agam, di mo kumainlimad ti amin kada kami, Barok. No insapsapam ko mga inbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa'y ti parikot yung agasawa. ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ang nagbito ta kayam. Nanang, Ala, sana bali, Barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Ta saan mi mat akanunungan ti kasjay nga inaramid ni Grace. Bayam, takasaritak tumanan di anak ko. Apaman nga umawag. Denver, apay nga ka dito eh. Kanya ti masapol mo. imayak. Tapno umay agkid daw iti pamakawan mo, Denver. Pangaasim ta urnusan ta ti may papankadata. Kaya't kung agsinublan ta. Agsinubyan? Kunam? Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayatak. Sapay kumatay kanakpay iti gundamoy. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Kaya't kung agsinublan ta, Denver. Panagkunak. Katawanan ti subyanan pa'y, Grace. Pangaasim, Denver. Magpapabawya kundi naramid ko. Sorry. Diyak gayam kabala na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim ta ornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Miss F, itinaminsan jak pulos na panunot alokwan ti asawak. Nagbalinak anapod no kenkwana, ngam sinayang nalaang. Iti agdama kat adda dito'y balay ti asawak. Saanen ang nagsubli iti abroad, kat isun ti mangas asikaso iti amin dito'y balay. Kagurak ti bagik, gapo ta panagriknak kat mapukpukaw manan ti gurak kenkwana. Kaslag subsubli manan ngamin ti sigod ti linangan mi. Banag apakaragsakan met dagiti anak mi, gaputa kayat da kano amabukal manen ti pamilya mi. Husto laeng nga ta nga ikak manen iti gundaway ti asawak tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Wenno ituloy ko ti panangisinak kenkwana. Sapay kumata matulungan nak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa kan panangyornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Dayawan ka unay iti kinaanos ken kinasingpet mo nga asawa. Kalmado kang agpanpanunot. Saan asikatay tao nga agdardarasudos. Isu na laeng ta sinayang ti asawam. No ita panawen makunak aman manun ti lalaki akasken ka. Awan ti sabali ang makasulbar wenno makasungbat iti saludsod mo no di si kamet laeng pagayam ko. Ngamin si kamet ti masaknan. Ti may bagaklaeng tingitingam anaimbag ti riknam. Agsarita kayo iti nasayaat iti asawam. Awan ti parikot asaan ang masulbar no lakit di tapagsaritaan nyo iti nasayaat. Kat sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin tumet a nasaya at ti banag na. Alakastan pagayam Denver, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itingkay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam! Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo arayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, baro akpay laeng iti tawen ko at 38. Jak manamo ngam kaslaawan met ngamin iti riknak ti mga sawa. Kaslakay kayat kumat ngaminan ti agbalin a single ngam ti mga sawa. Ngam saan ati may papan iti kinasingle ko ti kayat ko apay drama. Nudigat may papan iti ikit ko kan ti asawa na apakina na edak. Ada nga negosyo da ket siyak ti inala da kas driver da. Nasingpet damet, iso na laeng tanakaro ti kinaimot da. Ket tirigat na, ibagbagada a naparabor da kanyak nga uray saan met. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nakaluto ka din, Ryan? Wanante, itay pa Nasapa ak namin anariing. Isa nasapa ak mo't anakaluto. Mala, ingka nga ro din idasar ten lutom tamagan tayon. Mabisinak nga minin ka. Wanante, O muna ka ni Jay kusina. Tamapan ko pa'y ayaban ni uncle mo iti silid mi. wanante, Bang tinplakan to matan iti kape, wan? wanante. Ay, nabambanugak lakay. Anya nga tano, mapantayo mo't agbits. Pwede. Tak lang daytay ti trabaho, bakit? Noon nabannog ka, di aginana ka. Siya pa lang ti makaamoy di pwesto. Narigat mo't ano puro trabaho latan ti as-asikaswen talakay. Ag-relax tamat. Uray sagpaminsan laeng. An-anwen ta nga iti ado a kwarta. No di ta mo laeng mo't makapag-relax. Sa bagay, okay. Sa dinungay nga ron, ti papanantayo no bilang. Ada nakita nga impose na iti Facebook. Napintas na ijay a bits. Ado ti mapmapaan ta white sun. Ado pa'y ti asidig a pagpasyaran ijay. Iso nga ijay ti papanantayo. Sige. Kasaritam to nga ron ni Ryan, tay sagana na dagiti itugot tayo amapan agbits. Wala kay, kasaritak to apaman na sumangpet. Ryan, agsagana ka? Ada papanan tayo inton bigat. Sa tinuante, Intayo agbits. Intayo man mo't ag-relax, tapno ma-relax man mo't ti panunot. Makapabannog mo't ngamin ti trabaho at trabaho. ay katwa na ante. Wen, tapno makapasyar ka mo't. San lang nga balay pwesto, pwesto balay ti ayan mo. Ay katwa na ante. Malala, ikondisyon mo nga ron tilugan, wen. Check up man na imbak, tapno di tay madadaulan ni tidalan. Areklado ante. Ay, urayak na nakaginawa nga iminom may tinalami sa danom. Uray siyak nga ron lakay. Ay, grabe nga bintipudot na. Kwen nga ron. Naglukat ang mantapit siya, tamangan ta. Tadi, mabisin ako. Wan. Mabit lang lakay. Adin na. Mga alakan.
Ay, mas ti pinili ma flavor na. Ita lang nga makaramanit kastoy. Wen, dayta kanu nga minti bestseller da. Iso dayta tinalak. Una yan. Di da pa yawis matikan kananda. Mangmangan dalatan, hindi dak pa ikan. Sapay, mabisina ko. Di dak pa ikan maturay, danum la ko ma. Sika ngay Ryan. Ikamat gumatangan iti danom. Kan meriendam. Ta inted kumuten ti sweldom. Ha? Ay, wanante. Isumot lang ti kunak. Sige, mapanak na rod gumatang iti danom kan merienda, anti. Ryan? Apa yang kan? Agluto ka pa sa kanto aglangoy, wan? Ilutom pa'y amin na binalon tayo sa kanto mapan agdikos. Wan, Uncle, awan parikot iti dayta. Lakay, inta aglaguyan. Wan, bakit? Ay, ano sampay lang ti agluto, kanakan. Wan, anti. Mala, umay kan, bakit? Alawen, wen. Sumarurukan to, nintun malpas kang agluto, wen, Ryan. Wan, anti. Naputot pa lang isa madamdama agton nga agdigos. Sige, sige. Agluto ka nga roden, Ryan. Oh, may kan, bakit? Ay. Nadalang sa bali apag naadan kan pagtrabahwak. Panawa ko na talaga daikit ko. Grabe matan ti pampamay anda kada tao. Diyay matla agnam ayon ti amuda. Ipatrabaho damat amin ang kanyak. Uray kumamat na dakkel ti sweldok kada kwata. Agpili ka matan iti short pan kan t-shirt mo, kanakan. Sana nanti, agtip-tipidak namin. Diyak kaya't ti aggastos. Di ka di agdanag, tasyak mo ti agbayad. Malalala, mangpili ka ni ti maysa a short pan, kan maysa a t-shirt mo. Sige nga Rodante. Itid mo kanyak no ada mapilim, tasyak ti magbayad. Oh, dahil ti kayat ko, ante. Sagmamanungay dayta. Naan kita agman ti tag price na. Ante. 700 mat day ti t-shirt, nagnginan. Ha? Dito'y nga minabanda at ipagpiliam. Oo, kita sagsasanga gasot laeng dito'y. Kan, dagito'y short pan, sagsi 50 laeng. Iso dito'y ti pagpiliam. Ha? Nalalala, isublim day ta t-shirt. Ta dito'y ka nga agpili, kaanakan. Hangam, sagay sa laeng, ha? Sige, ante. Mabalin mo't kit di, mga lakadita sag 700 at t-shirt, ang ibawas kunto ay iti sweldom. Ha? Ay, kwa? Oray sana nanti. Mangkita aklat ng arudan dito yung sagsasanga gasot. Simbangpat kayo matgaya man insan Ryan. Wen, insan Mayra. Kat, kumusta nga itinapanan niyo ija beach? Nag-enjoy kayo matlaan ka di? Nagadumat ti post ni Auntie Irene iti Facebook na. Isuda lang nga tinag-enjoy, insan. Ne, tapay mat nga isuda lang ti nag-enjoy insan kat kadwada ka mat. Kwa, insan. Makabannog mo't namin ti agmaneho. Sa bagay, agam at least nakapasyar ka. Kan ingatangan da ka pa iti baro at t-shirt kan short pan mo. Ha? Ne, nakaamwam nga iti dayta, insan. Kat no isumat din post ni Auntie Irene. Regalok iti kaanakak. T-shirt kan short pan. Kuna naman. Anya? Ay, una yan. Apay, masapul aya mapan na lang ipupos ti kasta. Ado nga rin din nag-comment aka kasinsinta. Sana all kunkunada insan. Umapaldakan ka. No amok la kasta. Jakla ko man innal ala da at t-shirt kan short pan. Ha?
Naitamad laki din sagsasangagasot kan sagsisingkwenta ti ipupusnan. Kaya't mo asawan. Kasta laang ti presyo dayjay, insan. Waninsan, Ay, una yun ni Auntie Irene. Ipaspasikat na arin ni Galwan na ka. Gamdagi tayo matlagayam saglala ka, tintad na kan ka. Kunak man lang, ano, dagi tayo branded. nabsuga ka. Oray siyak nga rod, Nestor. Naimas mat nga bintin luto ni Ryan na pangrabyan tayo. Wan garon. Angem, anyan to ngayon ti sidain na. Naibos mo tiin luto na ama sida. Kasalukat nagbasit ba't nga mintin luto na. Amo na ba't na napigsata amangan. Uwan nga rod Ibagam tamang lutong tulatan iti sidaan na. Sa nabalay ta dumat ti karga ti ref. Sa bagay, baka mutumatan nga agluto iti sidain na. Alakay, ipadas mo man to'y sapatos kan pantalon na ginatang ko. Nangalam nga iti day ta bakit. Ginatang ko itay ijay tiyangge. As na napintas pa'y ba't ngagpaiso. Nakitagman? Wan, napintas pa'y dayta. Ipadas mo man no manaykin ka. Ay, esos, saan nga umanay bakit? Basit to'y pantalon. Ay, sayang nga rod ano saan nga umanay. Huwag nga raw, sa pa'y nagpintas pa'y. Manungay ti pinangalam iti dayta. Sa nga gasutla ang mutkit di To'y sapatos barang isok ti umanaykin ka. Na, iyag mo, tay padas ko bakit? At to'y Mayat, ngam ni, nailot. Awan allowance ti sakak. Sana ka komportable ang mga isuot. Ay, kastaya. Adi kat, sayang nga rod, dagiti ginatang ko. Ited mo langan ka ni Ryan. Tapno sana sayang. Ay, winan niya. Sige, sige. Taitid ko nga rod ka ni Ryan. Ryan, daginatang ko sapatos mo. Atoy, ipadas mo man kaanakan. Ay, una, ante. Nay, eksakto mo't kayam. Una, ante. Kastoy ti kayat ko sapatos. At nabasit allowance na. Diyak kayat tinailat. Abom ka din o mano, ti pinanggatang ko dita. Manungay, ante. Sa nga ribo. Ni, nangina Nangina ta branded ket nga rod. Uwan ang daan mo tanante. Uray daan, basta branded. No, gatanga mi jay mall dayta amangan no 5,000 pesos ti price na. Sa bagay. Ketan niya nga iti ibagam, Ryan. Ha? Ay, thank you, ante. Kasta, sursurwam ti ag thank you no kasta nga addagatangan mi para ken ka. Mabitlaeng ata picturen ka pa'y anak ka sapatos. Oh. Ni, awan mo't gaya masida. Arid lagan ti adobo ngayon luto kita'y aldaw. Sapay mabisinak una yan. Ha? Adapay basit ngayon na po Ano sakon aday to itip? Milabay kon ti basit asabaw ti adobo. Umanayan na ti apang rabyak. Sana balay tam baturog ak matan. Ryan! Ryan! Apay ka diyan, Kal? Tangay inggatangan na kay ti sapatos ni Ante. Inggatangan kamet iti pantalon ken short pant. Ay na, agyaman nag-aangkal, Nestor. Artoy.
Ay wanam na kita at nangina ti pinanggatang ko ka na kita. Sagmamanungay na kita, Uncle. 1,500 na ita pantalon. Na itamad short pan, 700. Ne, nagngina, Uncle. Siyempre Saan ka mangmangtad itinala ka, kaanakan. Talaga ngayong gagarak tigimatang itinangina, tapno awan mo't may bagbagam. Ha? Ay, agyamanak manan Uncle. Awanan yaman awan mo't siguro, timakunam ka na kami kanya antim. Tas saan kami mo't anay imot, sana ya? Ha? Ay, kwa? Wen, kunam Eh, kwa? Wen, Uncle. Agasam, sana may bagong sapatos at pantalon insan. With matching short pan. Ha? Anya ti kayat maasawan insan, Myra? Isumat ti post ni Auntie Irene insan. Anya? No kasta, in post namanan? Katwan, in-post na ti picture mo anak ka sapatos. Kastamat tan ti pantalon kan short pan nga inted ni Uncle Nestor. Anya? Detalyado pa ya insan. Engkapil da ti presyo dagiti inted daken ka. Aglablabas da na talaga. Pati nagtaabanag, mapanday po post iti Facebook. Oray ko mamat, no pudno ang inginaan dagiti itod da kanyak. Saan mo't nga rod? Ay, una yan. Mano atawon mon kadakwada insan. Apay, saan ka pailang nairwam kadakwada? Nadala ko masabali a pagtrabahwak. Talaga, panawa kong daan ti Irene kan Uncle Nestor. Day takit nga ro ti rigat na insan, tanagrigat mo ti sumapol iti pagtrabahuan. Nang runa kada taong awan nagadalan na. Uwan nga rod Isa kapilitan nga agan ano sakpala ang iti puder daan ti Irene kan Uncle Nestor. Naimbag tulan ada mabiru ka kapag trabahuan insan. Nay, agalauna mat gaya man iti malang. Naiturog ko pa hikit din ti kastang na yabisin ko. Agalaunan, ngam awan pa'y laang mat dante. Ay, didak pa'y malagip mat nga umay kitaan di ti parking lot. Ay, yan. Nagrigatan ayat yag bali na driver. Pinasaya at mapanak mangkita iti mabalin ko apanganan. Oh, adoy ti sweldom iti 2 a bulan, Ryan. Ha? Dahito lang ti sweldok iti 2 a bulan, anti? Wen, apay, ada reklamom. Ay, kwa? Saan mo't nga iti agrik-reklamo anti? Ngam saan mo't nakastoy titulagan tayo asweldok? Kurang ngamin nga adayo dahito iti tulagan asweldok iti binulan, anti? Inbawas ko nga minin dagiti balor, ti ginatgatang may asapatos, pantalon, short pan, kanda dumapay nga usar mo. Anya? No, diskumpiyado ka, adoy ti listaan. Inlistak amin dita, ti ginatgatang may paraken ka. Kunak man no intedyo dagi jay, anti? Ay na, itaapa na awanan ti libre, Ryan. Wen, inted me. Gam syempre, kwartam, tinggatang me. Agyamanak, ante. Uncle, agyamanak iti panang pasangbayo kanya iti pagtaangan nyo. Kat bigbigat nga utang ko anay baga nakam ti panagnaed ko kada kayo. Iti agarup 5 atawan. Apa yun, Ryan? Anya ka din dagita ngay bagbagam? Uwan nga ron As nagpakpakada kamitan kada kita ngay bagbagam. Husto kayo, Uncle. Talagang nagpakpakada akon. Apay nga pumanaw kan kaanakan. Sino nga yun ti kadwa, may dito'y balay? Uwan nga ron Ti kadi Jack, panangted iti husto asweldom, ti makagapo kaanakan.
Adda aminan dita, ante. Ha? Kan may sa aga-brodak na minan, ante. Uncle, isa talaga apanawan kayon. Ha? Anya? Padasek man mat yung madayo. Barang ijay kumutta na mabirukan tigasat ko. Pasensya kan kanakan. Pasensya kan no. Di mo nagustuhan ngay naramid mi kan ni uncle mo. Sorry kanakan. Uwan nagpaiso ka na kan. Pangasim, di ka kuman pumanaw. Agtalinaid ka kuman iti balay. Tawan ka duwa kami kanya antim. Kasta unay, nagpakpakaasi da anti kan angkal kanyak, tapno sa anak apumanaw, ije balayda. Ngampim manawaklat ta, tanalpas kumot idin nga inlakad, dagiti papeles ko nga agpa Saudi. Kan maysa, talaga anapno anak meten iti kasjay nga ugali da. Ado matlaang dagiti kakasinsin ko nga ay ayabanda, tapno kadwaan da, ngam awan ti agbayag kadakwada, gapu iti kasjay nga ugali da. Dumawat damat iti pasensya, ngaminton agbayag aramiden dan tumanen. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Ryan. Ken ka pagayam, Ryan. Maawatan ka iti kasta nga inaramid mo, pagayam ko. Anya ngay nga rod ket kas nakunam, napnuan kan iti kasjay nga ugali da. Amin abanag ada pagpatinggaan na. Sapay la kumangarod ta makaamiris damatan ket ilinteg dati killo nga aramid da sakbay amala daw ti amin. Alakastan pagayam Ryan ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada ayo to YouTube channel tayo. Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag.